Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu chawa voin hi August ni som pani ania thlir tu le ngai thatu jong te chibai kan buk theu a chau Indo chanchin le ramthrang rang in north thom ten khovel chanchin thar mun halu mek lain Nizan Khan US President Somli le pasari na Donald Trump chuan District of Columbia US Capital an khopui bera emergency hapong ta thut maya mipui tam tak te an chia ya an khethiam lowa US President lonito ten hetiang hian voikhat ma an lati ngai lo wangin mipui ten an khethiam lowa opposition party te point nasatakin hando dal bok ane Trump chuan dan bo chena tam tak kara mipui te him na tur ngai tuana public safety emergency ne ati Tunkar jertop ni August ni sompanga hian Alaska Russian President Vladimir Putin nen inbiak na neitura ruam man ania Trump hian engwangin nge Putin nen hian Washington DC a inbiak na neitura aruam man lo ti hi amha dai tangkhan zo na halowam to boka chunen chuan ni jana hathil ti hian soizui a hlota bok ane tichon ni jana President Donald Trump an Washington DC a emergency hapon chungchang le hemi na ngong le akai noi thren khat te tuntuma hian kan thlir bing big don ane District of Columbia anti Washington DC a emergency declare ni ti White House sin han puan nuloka White House avek hian Nizan Khan President Donald Trump chuan press conference a ko zui ngala President Trump chuan hei hi public safety emergency ania DC police jongjong ta chu federal sarkar hnuaiah da anetoa hei baka hian US capital dan bo chiat na le chen na nei lo te timaila homelessness tia hansoi tuntruma sarkar hnuaiah America dan lo lut te thon chuan na run pui han thomek nena inzom na nei ani boka tichon chung dan bo chiat na le kot thervel riak thin te do dal na le then faina turin kumsangka jakwa somsari pathuma han siam DC Home Rule Act Section Jasari somli na to chanin malak na lian tham tak akal puyani ti asoya tichon hedan hnuaiah hian DC Metropolitan Police Department tachu Federal Sarkar Control hnuaiah direct da phalsak ani boka hedan hnuaiah hian ama saberatan darkar somli pariat chungatan emergency hi puan thei ania darkar somli pariat ai rei hi emergency puan ani don chuan US Congress a hriatirna pek turania Congress a hetianga hriatirna han pe ani chuan ni somthum chung Washington DC a hian emergency puan thei ani bok ane tichuan voina chanchin kanbuat sailai mek hi chuan public safety emergency Washington DC a puan hani wang hian US capital an khopui bera hian US force jongjong chunga thunai na sang bernai tu commander in chief President Donald Trump chuan thunai na pum hlum hanai mek ane Nizana hethil thang hi America mi puita chau nilovin khovelin an ngai ven hlea social tu le dulo tu tam tak anum boka adulo tu ten angen dulo chan ti tele President Trump pan emergency puan chan bulpui bernia ha soite kan thir ridon hane Donald Trump hian White House a press conference anai na hian emergency puan hi darkar somli pariat chung chau o ani don lowani ti chiang tu athu soijinga hian soilan tel anaya Congress le city mayor tenhena danang takin hriat tina pek ani donani ti apong zui ngal ane kanron soita kangkhan Washington DC a hian darkar somli pariat aya rei hi emergency puanani don chuan house a hriat tir turani ti kanron soinen khan ain milchia tichuan darkar somli pariat ai rei ni somthum chung po Washington a hian emergency po puan thei ani don ti na hane press conference anai na hian President Trump hi cabinet poimo tak tak ten an troyoma chungjinga chuan Attorney General Pambondi te Defense Secretary Pete Hegseth te FBI Director Kash Patel te Secretary of Interior Doc Burgum le DC Tana US Attorney Thar Janin Pirote antel bok ane Delia khuan hetiang hian emergency puang thutin sipai te ronlutin force jongjong te central sarkar thunai na hnuaiah da ni thut ta sela rampum kan ngaya thalawanga kan boi ngal lui mai thaya chutiang deuh chia chuan Washington DC a hian thila thleng mek ane tichuan Trump chuan police te chuan Pambondi kai hroina hnuaiah hian misual rual gang hlom tak tak le lar tak tak te ruihlo jor lian tak tak drug dealer ho te criminal ho dan bo chian na tam taka in nam noi te in thunjom na criminal network te po
an vain khopuya tang hian then fai kan tum dona enforcement operation chu chak takle rang takin kalpui nga lani dona ni hati ain dot danang hian longai thazel photila mipuita boi chan hi kan laron soidon ani tichon trum tanga hanti ngai lo le khopui chunga kolu antre trin US National Guard zariat zat mai chu Washington DC a hian kolu ani dona ni ti Trump chuan hapuang zuya sipai pangai timaila active personnel te zatranga zanni vel kolu ani don bokani ti asoi boka hei hiladu tok mailoin heng mi te baka hian federal agent te agency strangtranga tangin patrol support nei turin kolu ani donani ti apuang zui bok ane tichuan thil pakhat hriat tel ngai poimo tak mai chu DC hian state dangang lo takin National Guard telaka thunei na han nei lo ane chutiang ani wang chuan danang takin President Donald Trump hian khopui chunga hetiang operation hi akalpui tak tak donani chuan active personnel anti sipai pangai te amamo tel ane tichuan sipai pangai te kolu tel ane chuan chungmi te chuan National Guard te an kai hroi thai don thung ane Washington tile District of Columbia ti hi kanron lampol deu mai thaya mase kan soitum chu thumhunang deu ania tlema hranna deu nei masela Washington DC kan soitum nani ti milo hriat sakphot donia Trump hian rampona tangaron pemlut te fuan khom na mun le kot thera 100 tir na mun te chu sanctuary tin halo soi thina District of Columbia hi chutianga misual rol tele dan lawalo lut te zalen na munatan siam kanram ti don lawani hati press conference hian Donald Trump cabinet tapo hian criminal justice system chu Washington DC hian nasatakin achak lawani tin hansoi warhlea khopui chunga juvenile justice system po anem lutuka chuwang chuan poi khoi tu te kanman thailawa thubuai kan siam sak thailawani anti tijon video kan muang hian Washington chu dan le thupek ken ko na halo chamna mun le khovel khopui jongjong zinga Washington DC chu tual thana le dan bo chiat na poi khoina rap thak tak tak athen na satber na munani tin hatar lang bok ane tichuan chung poi khoi tu tele dan bo chetu te chu then fine na han tho don awangin public safety emergency hi puanani ti Donald Trump chuan asoi lang bok press conference baka hian President Donald Trump an District of Columbia emergency puan na thuziak sai tak mai hanron ti chok boka Constitution le United States of America danin President kanina nga thunei na minpek District of Columbia Self-Government and Governmental Reorganization Act Public Law 93 tanga 198 Section Zasari Samli Siam That Home Rule Act Section Zasari Samli le title pathum na United States Code Section Zathum pakhat tepo huamin hetiang hian thupe kanitin thuchua aron neita Section 1 District of Columbia hian dan bo chiat na hi thunun thei ani tolowa Washington DC hi kanram khopuile American rural na mun puiteom na ania masetuna chuan khopui chunga tharum thona pungzel khian vantlang tan na thoktu tele mipuile khwaljin tachu din hun hlom le harsataka adameka chu chuan federal sarkar na thodan diktak chu nasatakinati buaya vantlang sum huna poimo tak tak tachu emergency response le ven himnalam hoya son danglam hangai ta khopui chunga rel tu ten inrel bolna dikle mipuite ta na himna hanwon thatlo wangin federal sarkar hnuaiah na thoktu ten harsat na le tharum thona hanto pha thaini ti ngai tu chungin he thil hiti ane hatia kanram chungril taka inpong nek na thlengna salu tu khian media coverage thlangin hanghonga mimal thren khat tan chung media ta chu anra ben hnuaiah an da vekani ati federal hnuaiah na thok tu poimo tak tak lak na thlangin chung mi ta chu hanin rola chu chuan sarkar malak na kongthrang tranga harsat na rampuma minthlan saka chu chuan United States inrin tok na chu ai chemek bok ane chutiang thil chu kanram khopui berle sarkarin nganam huna athleng hi thilza thak takania executive department le agency te court te diplomatic mission tele federal sarkar hnuaiah thataka na thoktu ta chu mipuita pungkhoma tharum thonan thlen mopawanga federal sarkar hnuaiah na thoktu te tharum manga beina tele federal building nai taka ka hlum ta hi rem kan tilawani hati President Donald Trump's statement White House in anti chua hian alan zeldan chuan tuna chuan District of Columbia hian state dangjong somnga te ain tharum tho na le tual thana te ruk na ret te anasa takin asang zoka nikum kumsang hi somni pali khan mi noi khat zela
mi somni pasari point panga pali tha ania ram chunga lir thai ruk bo tam na ber mun ani boka lir thai nuai khata lir thai zariat somli le pani point pali vel ruk bo ania chu rampum huapa lir thai ruk bo ain alet thumin District of Columbia hian asang zoka tena then khata chuan khovela khopui hlom zazinga somni na alang pha kane hati tichon president kaniangin kandan te rinom taka ti hlotlin ani thainan enkol hi kamo phurna hania khopui chunga cheng tele khopui ron tlo tu te United States mipui te himna le federal sarkar hnuaiah na thok tu te tana mun himzo ka siam hi kamo phurna ni boka heng tharum thona le poi khoina te hi aom reng thailo District of Columbia hi khovela khopui hlom bernilovin khopui muanom bera kan siamang hati chutianga khopui then thiang lim na atho dan tur chu press conference anai na athu soi kan ron soilana khan asoinual towa operational control chungchanga chuan mayor le attorney general te thok durin operation hi anen kolanga District of Columbia Metropolitan Police Department te chuan mayor nena hian an malak dan kim chang han hriat tir thin turania tichuan athudon te mayor hian attorney general nena rang takin a hriat tir zui halanga federal sarkar hnuaiah force chi hrang tele Metropolitan Police tene na han tho hona chu attorney general hi avil tu monitor tu ber hani dona attorney general hian regular takin thilthlen dan engkim mai minhril thin turani hati tichuan hetianga Washington DC emergency apuan wang hian opposition party tele governor than khatte tangin soisel na te mi puilama tangpon daudal na aronom zui hal tuk ma The Guardian in report and pek dan chuan DC mayor Muriel Brosser chuan nimin khan office chuan federal sarkar na thona chu zomle thopuya tumani ti asoya Marse emergency declaration chungchanga hian achan lewang chungchanga zona then khataoma kumsang hi somni pali chung khan kumsom thum kalta chunga Washington DC dan bo chiat na tlak number tum kan thlenga chu Justice Department record tatanga alan danani hati India time chuan nizan zanlai pel nu khan US media hrang ten an thu khel ber haron ni chhotan ta ton versus reality ti tele Donald Trump claim versus what data show ti te in thupuya anon mangta Reuters chuan President Trump hian crime statistic chungchanga hian thudanglam tak asoya dan bo chiat na hanasa mani ti war takin soima se official data chuan Washington DC hian tharum thona nasa takin atlan hiamani ti atar langani anti tichon data tanga halan dan chuan kumsang ni somni pali nikum chung khan kumsom thum kalta chunga Washington DC tharum thona le dan bo chiat na atlak number tuma atlatha hiala chumai chunilowin kumin kumsang ni somni le panga tunhun thleng hian nikum kumsang ni somni pali ai khan za somni paruk zatin tharum thona le poi khoina hi atlan hiam to bokani anti Fox News chuan an report danin ruk na chihrang po nasatakin atlan hiama za somni le pariat zatin nikum ai khan atlan hiamani anti bok The Guardian in live update anay dan chuan President Donald Trump press conference anay zon nuwa hian khopui chunga National Guard troops tele sipai te anon lumek lain Democrat Party tanga mayor Democratic Mayor Association ta chuan thuchua anon siamjuita fiatakin hisoi tiang khopui lian tamzoka Washington DC potalin Donald Trump wang nilawin danbo chiat na atlan hiamani antia Trump hian danbo chiat na ngai tua tak ni set chuan public safety program na thok tu tam tak te chu atitlem lawanga tin danbo chiat na ti tlem hi ngai sak tak ni set chuan khopui chunga thunai tu le rural tu te daudalna ta na manglowin atho puizok turani anti thil dik tak jok chu Trump hian he thil hi ngai saklawa adu dana khopui chung hi kai hruaya tumawang le a hlo chamna tanga America mi puite ngai tuana ti buaya mi puite ril ru hruai pen atumawangin he thil hi tia Trump hian mayor te soi chiata an na tho thalo chungchanga demna thu tam tak soi chua chuta chuan aman joy moina lak atum ta joka masa Democratic mayor ta chuan kan khotlang hum halle ti chakna tura kan beina hi kan ban san ngai lowanga achan chu kan ti tur hani wangani antibok tichon Democrat lam hian an puna ber chu District of Columbia Washington DC hian Donald Trump le a party Republican Party te hian ne na hanchang thailawa January ni kumsang ni sompanga khan Washington DC mayor tan hian
Democrat Party mi Muriel Bowser chu than tlin ania tuna hian atram thumna amang mek bok ane tichuan ni kum top lampang November tha presidential election anaina khan District of Columbia hian Kamala Harris khan ne na achangsang hlea Electoral College vote anei zongjong pathum chu alavek boka Harrisin vote amhu belkhom kha zasom kwa point pathum vel ania Donald Trump vote amhu kha za paruk point panga vel ani bok ane tichuan Democrat lampang chuan Democrat mayor te timol phawa Washington a hian Republican Party te nenan chanthai ngai to na tura kongsial atuma adu danangin khopui chunga rorel na akal puyanga emergency puan ani wangin thunai tu ber ani towa chu wangin disia mayor po danle thupe ken kona konga thok thatok lo puin timwal phawa danbe thai ani na chen chana danbe atum ngai tura angai boka kan khole tui mipui tam tak te tichi aya emergency apuan hi amatan le apartitana lokna tan man atum wangmai ni tin han pu ane tichuan tuna hadin huntlang pui Times Magazine le Associated Press ten voin lama han report dan chuan National Guard troops te DCA hian zariat vel han lut meka US Congress chuan President Emergency puan hi nisom thum chunga tana potsai turin han pass bok ane tichuan DCA Metropolitan Police te tranpui tur le he operation na thopui tur hian FBI le Drug Enforcement Administration DEA te chu tirlu animek bok ane DC Mayor Muriel Bowser chuan he malak na hi lungoi thaklo tak le thil thengai lowania Masa District of Columbia hian Federal dan nuaiah dodal thainai ro chu kanai tlem hlea thudik tak chu tharum thona le dan bo chet na chu kumsam thum chunga anhiam ber hunlai ania chuti rol chuan he malak na do dala borok thalo le tension sangjok siamero chu kadu lowani ati Heibaka hian Washington DC Attorney General Brian Schwab chuan hetianga President Thilti dan hi danbo chetna ni hatia Donald Trump administration chu politics thila lemchan Mahmuna achang me kani hatibok US Congress Democrat le advocate ta chuan District of Columbia hi autonomy ran ne siamania special status anmania in real bolna ran han nei ti chet sakna hania chuwang chuan DC hi state pakhata lankai wat atul zia tilang chiang tu ne antibok kan hriat thiam dan tur chuan Washington DC hi state dang hnuaiah ni lowin Federal Sarkar hnuaiah district pakhat anga om hania Local Self-Government anti District of Columbia mania ro in rel tura sarkar din chu US Constitution chuan aphal sakboka mase thunai na top nei tu ero chu US Congress ani thung ani heti role hian President chuan rampuma thunai tu ani angin tunang din munang chi emergency puanang chi atte DC Police mo service dangema chunga thunai na anai thung ani tichuan Washington a hian DC Council din ania heta hian member som pathum hanoma tol chunga anman tur dan le thupek te anpas thaiboka chung dan le thupek kengko malatu turber Chief Executive chu City Mayor ania tichuan Democrat ta chuan has special status an nei hi diglo takin Donald Trump hian ati chet saka hetianga America khopui berom na Washington DC hi tolchung rorel tu te du han palju thailo na turin state puitlinga hlan kai atulani tin han norta heibaka hian DC a hian police tele service dangte National Guard le Federal Sarkar thunai na hnuaiah da pumhlum hi thilthleng khat takani hantibok Azias chuan tuna hian Metropolitan Police Department tachu City Mayor thunai na hnuaiah tangin US Attorney General kai hruai na hnuaiah dalu animeka tichuan US National Guard thonlu tachuan Priority Zone santi Capitol Hill le ache velte mall le ache velte Union Station le ache velte anvenghima tharum thoa danbo chhetna tale damdoi mansualna chirang rangte targetin operation neitran turin hanin bot sai mek boka heibaka hian in neilo sarkar mun ma vela danlowom te dap chuan na an thoktan don bok ane